Smatra se da pad Carigrada 1453. godine označava kraj srednjeg vijeka. Osmanlije su već bili stigli do obala Dunava i postali prijetnja srednjoj Europi. Svako je mogao vidjeti da je Carigrad osuđen na totalnu propast, da se carstvo nešto malo veće od jednog uronulog grada ne može održati protiv carstva čija je teritorija zahvatala veći dio jugoistočne Europe i Male Azije, carstva koje je imalo odlučnog vladara i vojskovođe i najbolju vojnu mašinu tog vremena. Osvajanjem starog carskog grada, Osmanlije su ne samo stekli novu carsku prijestolnicu nego i osigurali trajnost svog evropskog carstva. Sve dok grad, čiji je položaj bio u središtu oblasti pod njihovom vlašću, na raskrsnici između Azije i Europe, nije bio u njihovim rukama, nisu se mogli osjećati 100% sigurnima. Kada je poslije smrti Murata II. 1451. godine vlast preuzeo njegov sin Mehmed II. Fatih Osvajač, kucnuo je posljednji čas Bizantu. Bizantska prijestolnica nalazila se usred osmanlijske teritorije razdvajajući azijske zemlje Osmanlija od njihovih evropskih posjeda. Prvi je zadatak mladog sultana bio da zauzme tu prepreku. Prije nego što će postaviti opsadu oko grada, Mehmed II. Osvajač je zagospodario Bosforom izgradivši tvrđavu Rumeli Hisari na evropskoj obali. Nijedan brod nije smio proći kroz Bosfor bez Mehmedove dozvole. Kad je bizantski car Konstantin XI. Paleolog preko izaslanika protestvovao zbog jednostrane odluke, sultan Fatih je odgovorio: "Kome može spriječiti da u svojoj zemlji gradim šta hoću? Izvijestite vašeg vladara da se sadašnji sultan ne može porediti s prijašnjim sultanima. Ono što oni nisu mogli ja mogu, što oni nisu htjeli ja hoću." Poruka je bila to od mladog sultana. Konstantin je pobjesnio i pozatvarao sve Osmanlije koji su se u tom trenutku zadesili u Carigradu. Među njima je bilo i nekoliko sultanovih dvorjana. Sultan Fatih ni na koji način nije reagovao na to. Konstantin shvata da je potez krajnje besmislen i ubrzo ih oslobađa. Tada šalje pismo izvinjenja koje sultan Fatih nije prihvatio. "Predaj grad ili se pripremi za bitku", bio je sultanov odgovor. Planirajući zauzimanje Carigrada, sultan Fatih je naredio popravak i dogradnju tada postojeće flote i izgradnju novih plovila za novi pohod. Osmanska vojska se skupljala u Trakiji. Za njeno opremanje starao se sam sultan, mobilizacija je bila brza i potpuna. U ljeto 1452. u Carigrad je došao ugarski inženjer Urban i ponudio Konstantinu svoje usluge. Konstantin mu, međutim, nije mogao plaćati koliko je ovaj mislio da zaslužuje, niti ga je mogao osigurati sirovinom. Urban je zato napustio grad i obratio se ubrzo sultanu. Odmah je bio primljen kod sultana. Kad je rekao da može napraviti top koji bi raznio i zidove samog Babilona, dobio je platu četvorostruko veću od one koju je tražio, kao i svu potrebnu pomoć. Za 3 mjeseca napravio je ogroman top koji je sultan postavio na zidine tvrđave Rumeli Hisar i njim je potopljen mletački brod koji je pokušao da probije blokadu. Mehmed mu je tada naredio da napravi dvostruko veći top. On je u januaru napravio taj top. Procjenjuje se da je dužina njegove cijevi bila 8 metara. Čim je top bio gotov, četa od 700 ljudi, koju je bilo povjereno da se o njemu stara, natovarila ga je na kola koja je vuklo 15 pari volova. 200 ljudi je poslato da poravnaju put prema Carigradu i pojačaju mostove. U međuvremenu su, pod Urbanovim nadzorom, izliveni i drugi topovi, ali nijedan neće biti tako ogroman i tako čuven kao ovo čudovište. Više puta su čuli sultana kako izražava odlučnost da bude vladar koji će odnijeti ovo za islam najveću pobjedu. Iz Jedrena je krenuo 23. marta. Sa posljednjim odredima svoje vojske stigao je pred bedeme grada 5. aprila. U gradu je vladala konfuzna atmosfera i sam prizor osmanske flote koja je krstarila mramornim morem i velikih topova s Urbanovim čudovištem koji su se približavali gradskim bedemima, kazivao je stanovnicima šta ih očekuje. Do četvrtka 5. aprila čitava vojska je bila nadomak Carigrada, a sutradan u petak 6. aprila započela je opsada. Opsada Carigrada trajala je 54 dana, od 6. aprila do 29. maja 1453. godine. Izvanredni strateški položaj Carigrada i jačina njegovih zidova često su spasavali Bizant, ali samo dok je ona nadmašivala ostale narode i u vojnoj tehnici.
Sada je tehnička nadmoć bila na strani Osmanlija, topovi su rješavali sve. Snaga topova sultana Fatiha je iznenadila obje strane. Već do prvog sumraka manji dio bedema u predjelu Harisijeve kapije je bio znatno oštećen, a do kraja narednog dana i skoro potpuno uništen. Ipak, tokom noći, branitelji grada su ih uspjeli donekle sanirati. Narednih dana su nastavljeni artiljerijski napadi duž bedema. Artiljerijska paljba po bedemima je nastavljena velikom žestinom. Bez namirnica koje su dolazile iz Galate, Carigrad je sada bio suočen s opasnošću od gladi. Zalihe su bivale sve manje, panika se sve više širila gradom. Da bi u potpunosti ispoštovao odredbe šerijata i običaje ratovanja, sultan Fatih je još jednom poslao emisara u grad i ponudio mirnu predaju. Nastojao je izbjeći nepotrebno stradanja onih koji su bili protiv daljeg pružanja otpora. Međutim, Konstantin i njegovi saradnici su bili uporni. Carigrad se nipošto neće predati. Za konačni napad određen je 29. maj i tada je Carigrad osvojen. U jednom od juriša poginuo je i car Konstantin. Prvog dana osvajanja Mehmed II. Je prošao kroz grad na čelu povorke, prekratio njegovo pustošenje i uputio se u Aja Sofiju da se tu pomoli. Samu crkvu je pretvorio u džamiju i oglasio: od sada će moja prijestolnica biti Carigrad. Bizantsko carstvo prestalo je da postoji, danas se Carigrad zove Istanbul.